juga tantona mereli ke pengeras suara juga masyarakat sekitar ya tore standby dimin bingkengnya Raden Bagus ya tore. Assalamualaikum barokah lu kulu ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al barokah CBDE Lukulu motor sekelangkong atas gabungan Nepot juga masyarakat sekitar saya monitor lebar pengeras suara Epon saya ngajentur melalui speaker telok lemaan ngerengnya teren boleh. Assalamualaikum, selamat pagi, bergabung standby. Dinta pada dua rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jai sareng Mbak Nina sebeda elenteng bere motor sekelangkong juga mewakili masyarakat sekitar saya memancarkan sareng Mas Jai melalui pengeras suara bingkenga Mas Jai Mas Ferry gitu. Assalamualaikum, selamat pagi, bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virgo sebodai karai motor sekelangkong mereng standby dimin beda boleh saya berdia gabung ya tore. Assalamualaikum, stabil ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Stabil sebede betopote juga masyarakat sekitar saya monitor melalui pengeras suara saya Kak Dinto Bang Stabil sama kebaringan sehat setelah jenah ngereng standby dimin beda boleh saya agak bunga. Assalamualaikum, kontak. Assalamualaikum dari Betal Timur standby. Engki bada kontak bada salam bada Betal Timur giliran saya kontak pas saya Kak Dinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aka lagi. Raska itu Rombia Timur ikutan standby. Thank you Mas Aka ya tadi standby dimin motor sekelangkong atas gabungan Nepon. Saya kontak gelap Mas Era. Mas Aka mana pangki korek. Gas Pak. Ngapsen gula ku batengki mama. Maknyono. Engki bingking Mas Aka Mas Era gelap saya tertunda. Ya tore. Assalamualaikum, kainto karai bergabung standby korek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karai Anda iki. Sera. Gula kainto Ahok korek. Oh Pak Ahok ngereng standby Pak Ahok. Cukan saya tertunda Rombia Timur Pak Sera. Ganti. Sobong mereng saya belun bergabung ya tore. Kangkuitan taretan berek lu gending dajah songsongan rajun kelepungan rubaru ya toren Kontak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ciwiro sebeda Pasar Lenteng ada Janaga Ajuan ngereng standby dimin beda boleh saya berdia gabung bingking Abang Giro Kontak. rekan Temor bagian ke Temor marengan kalenget ya toren apa deh Firman. oh iya
Mbak Indah ya, ganti. Ya, saya absen ya. Lanjut. Ya, untuk Mbak Indah, alhamdulillah. Pagi boleh frekuensi 14 telah berhitung, mantaran barang sehat. Amin. Juga mewakili Mas Ipung. Amin. Standby. Bobo boleh saya kopi gabung, bekto ke orang samenit. Betul, nggak ada? Ada berton ada Pak Bir. Bergabung. Oke, motor saya langkong, Mas Aang juga. Kangku tanda-tanda saja ngereng pada standby ngantos pengajian motor saya langkong satu jenah tengah teh ekstra mika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته، كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته، سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته، جبريل أتاه ليلة أسرى،
والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته، فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم
هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatara al-arda was-samawat. Al-karim alladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at. وخص أحبابه بالكرامات والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات وصاحب الآيات الباهرات سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا ومولانا محمد أكمل أهل الأرض والسماوات وسلم عليه يا ربنا أزكى التسليمات في جميع الحضرات واللحظات وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه الطاهرات. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشرنا علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia Qauliyah 371 Sepetan Kolam Muljaki. Tujukan dan insyaallah setajana sami-sami muljaki Allah. Langkong-langkong setajana para kiai, mak kiai, kiai guru ngaji, setaja para asatid, setaja punyai juga asatidah. Setajana para ulama, langkong-langkong seseti niteni Qauliyah 371 kak dinto.
sisata jana patan kola cukan mulja aki. Cukanan seta jana mangter muka tetap kaparing kamuljaan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tantaretan tercukan setaja cakancah sahabat. Selalu aktif memancar luaskan nambahi apareng pertolong na nambahi pancaran luas epon kaulia kaintoh. Pancar ulang melalui frekuensi epon 2 meteran. Saya melalui organisasi orari atau melalui organisasi radio antar penduduk Indonesia Rapi. Saya pancar ulang melalui RPU 14 639 atau 614 828. Sesata jana deka operator datang kula motor sekelangkong. Sesata jana petang kula mulja aki. Cukan saya memperluas melalui channel internet ni Santarius atau becukan melalui FM radio. Dek kasih satu jena cukan tengkula motor sekelangkong satu jena petengkula cukan mulja aki cukanan cakan cese menyebar luaskan Qauliyah 371. Saya pancaraki lebat pengeras suara. Saya pancaraki lebat pengeras suara. Lebat speaker. Saya pancar lebat masjid. Saya pancaraki lebat masjid atau benda musalla. Atau benda cukan melalui speaker sebenarnya bawa compok. Sedak satu jena cukan betenggolok sekelangkong. Sekelangkong sisa raja-raja sisa satu jena betenggolok cukan mulja aki. Alhamdulillah. Dapat boleh neng pagi mangkin. Ningali boleh dekat hari pagi mangkin. Kalaban juga ni paringin kesehatan serang Allah. Bentam bena umur. Muka-muka kesehatan baneka. Apek ta'atam bena kauntongan tor kefokusan dekat abek. Apek ta'a kelar tercukan sabar atingkal hal-hal sida dilarang na ajunan sida dilarang na Allah tercukan muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala kesehatan betul kelus saja bisa ungku acel nak tugas dalam keluarga dalam rumah tangga diparingin kekelaran, diparingin kesekenan, menyambi, menabekta kesehatan tengkul keintoh. Dek ketetina setiap anggota keluarga, sajan tetisi satu jenis semak dek Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukan muka-muka sareng Allah. Paring na tuli sehat se dalam keadaan songkan. Muka-muka tuli paring nasihat, tuli angka apa penyakit tu, tuli epal sehat selamat pole, abeli uni pole,
dalam keadaan songkan. Terjukan si kasongkanan tetap Allah apa dengan kesabaran dan kesedaran. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ngereng sami-sami azikir sebanyak dekat Allah, azikir sebanyak dekat Allah, azikir sebanyak dekat Allah sampai abad dari saking ampun lah gemar azikir, dari saking ampun lah gemar azikir, maka teti lako mangkii senyenengi saja saya cemperi, senyenengi saya cemperi, saya bungai, saya aman, saya tenang, saya sejahtera. Ke hati kulaban panjenengan dalam hati kulaban panjenengan. Tak ada lain iki karena azikir ka Allah. Paniki si tak gelem ndak pangki-pangki mak. Si tak gelem ndak pangki-pangki. Si tak gelem ndak nyangke tornyatu. Manabi ate merasakan mangki damai, ate merasakan mangki aman, tumak nina, anteng, aman. Karena sabab adzikir ke Allah. Mi ko lako baabaan ni kalako condong nyambi dek ketenangan satajana dari si zahir atau benda si batin. Ini ko lako nyampung ka materi, nyampung ka kini ka kesenangan, kekaudian, sekun cuma sebatas kuleban panjangan ngerasa akini. Jadi benih tak paring senang serang Allah. Benih tak paring kesenangan, benih tak paring aki, kecemburuan benih tak paring aki. Cuma kecemburuan, kesenangan sekarna kuncoma abek kop nyoko pagi pokon namang kini dalam kaudian bani kawisaos. Kaudian se abek to se muayyan ni ka waktu se pon laitan to kini. Pas tada sampung nama Nabi dari se pangki ibu ngana jember seneng. Mana Nabi bisa nyambi dekat abaan ni ka. Pak Olia cemper, Pak Olia bunga, Pak Olia senang. Sampun tengkulah bali da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mangkana mabali aku leban panjenengan sateja dak kapola kaudian. Ya masa kaudian tunya mangken dak Allah. Malai pola-pola sateja dari pola kaudian ni beli akidah ka Allah. Abali aku leban panjenengan sateja. Bila dapat ke waktu beli dak ajunan Allah. Ki harapan supaya tengkulah bisa mangki. Katina pas seneng saya pangki ni dalam kau diantunya nikah. Mun bekal narema seneng bunga jemper ben aman tumak nina sejahtera saya tak bisa yokor kalaban seterjena. Siapa apa sih bisa sebut lesan kulaban panjangan dari kebungaan kesebut ning dalam kau diantunya mangkin nikah. Ditenggulo ngajak bakun Kuliah 371 ngajak pertama atau reba banyak azikir dekat Allah. Ngajak boleh karena abak tak lopot tak ke orang dari nikmat Allah. La tuhsuha. Saya tak kening bitong nikmat Allah. Tak kening bitong nikmat Allah. Tak kening reken nikmat Allah. Itu orang kuleban panjenengan. Paungkuan asyukur ke Allah. Paungku asyukur ke Allah. Malay tak kalau kau titi salah. Titi tukang terima nikmat tapi tak asyukur. Titi tukang terima nikmat tapi tak asyukur.
ngarasai ke rizkina Allah tetapi tak nekanin ke farduna Allah, tak hulu rizq Allah wala tuaddi faridah. Jadi tukang deer, tukang ngarasain, tukang nikmatin rezekina Allah tetapi fardun Allah tak ilakoni. Ininya mending tak syukur sini. Orang lah tak syukur ni kama fardun Allah, apa sih tugas Allah ni tak ijelenake. Pas pas takuan ke atas na. Takuan atas na. Jadi saya kira pel apel wah tak kok kelebun ni. Saking bun kelebun mah tak kok ke bupati ni. Ini kadung beri tugas. Tak kok ipotong gaji ni. Bocor Allah Ta'ala belas tak ada tukang potong. Bocor Allah Ta'ala belas tak ada tukang potong. Pas pada tong kela atas na sambian. Kela masuk jam waktu na masuk lopot. Telat masuk kerja tak pati giat, kerja tak semangat. Rang-rang datang, rang-rang hadir. Nabi Allah tak belas. Terus anda tak belas apa ada naban kulaban panjangan si malah kebelas na nikah. Ialah banyak potong kulaban sampean pun pangeran ni. Kebelasna Allah Subhanahu wa taala mungkin kicik kebeideng entengan. Siapa nak pangeran belas, makin kau ateng kada ya boy bukan beri pangeran punya sebenik. Justru Allah ni kau tutore kata aku Allah. Karena orang-orang si takut ke Allah, ini ke si tengkapolan pasti bagus mah. Orang si takut ke Allah, tengkapolan ini pasti bagus. Selain dari itu tanpa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kula ngajak katinapa semangat, bersungguh-sungguh, tanpa putus asa, tak pekek mengharap, tak pekek pengharap dari rahmat Allah, Allah. Nabi kuleban panjenengan selalu berusaha, katinapa pola tengkatan kaulah. Saya tak lopot dari macam-macam pola tengkah nikah. Mantan muka teti si bener, mantan teti si tepak, seleres. Nabi andi tugas pokon ngelakonin perintah paraduna Allah, ngelakonin perintah sunnah ipun Allah. Nabi alakonin nikah bener, Nabi alakon leres, berusaha na tanpa bisa mewangi kaputuan, putuna buang. Tore kuleban panjenengan pauning pengerti, patau ka hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh tak ada lopotan pola tingkah nikah. Kemuka ajakan setelah nikah, si tak senpusen, tak remare, selalu ya cekaki setiap hari. Muka-muka hal penikah. Setajana nyambia saja tambah andi teranga peninggal-ningaleh. Mana bi hari mangken lebih baik daripada hari seberi. Keleban berharap untuk hari-hari berikutnya. Mantar ya bareng natak kasatajana kalau bangkenging tetap keridhaan Allah Subhanahu wa taala cukenan bareng kesehatan si barokah bareng tambah lanceng umur si barokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Isampung kasi bari. Mana bila ki tak mari. Ya toraki
Katinapa manabi kula kudu nyare penangkal, kudu nyare penangkal, kudu nyare penangkala. Katinapa setan-setan nika ben topoton setan nika ben aulia ben cakancan setan nika. Nabi tak bengal ka kula ban panjenengan kangkui ngakuda ini, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Cuma tanda-tanda setuju Nabi jabun Al-Quran. Setan tak gampang ngakuda bagi orang-orang silakan betul-betul ikhlas. Ki yani kelakar cedek boleh. Sekelar ban sekuat menangkal atau sekelar ban sekuat ngandengi kudana setan. Ngandengi kudana setan. Ngandengi kudana setan. InsyaAllah dalam pengajian sisa terus katinapa sejelas bisa ipangki manabi kula ban panjenengan ampun lah teti orang si andi pangkat ikhlas. Orang andi pangkat ikhlas ni ngapa? Orang andi pangkat ikhlas ni ngapa nih? Maksudnya orang si kata aku setan tu ngak siapa? Orang si tak bengali kudain setan tu ngak siapa? Kulaban sampean ni kasi kata dusi, saya kasengkai, saya kata aku bi setan kang ku ikuti ini ka ingat apa? Ingat apa sera orang ingat apa sera. Ini beda ni ka. Terangaki ni apa ni? Ni buku-buku na ulama ni terangaki. Cuma ngereng timin, sampung kasi balik timin. Urusan persetanan dia lanceng urusan persetanan dia. Makanya kian sebelum macam umat kita terima pejeng kita mereka pilih. Terus sampung ke setan kelu boleh, sampung ke setan kelun. Termentar kulaban panjangan selamat dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ribadina sempat ampun lah dapat deka pakunya ma zalitun. Zalitun fahuwa sahibul aswaq. Sahibul aswaq. Zalitun ni ka seandi pasar. Mari pun lah badi ingat pa ingat aki. Ka orang-orang si celakar kotu bedai pasar selaku pengusaha pasar juga marem pon lai painga ipaimut nah napa boleh ngak mangken ni kaki hari Senin ni mangken hari Senin tanggal senapa ni kapun tanggal 4 lekor napa ni hari Senin tanggal 4 lekor. Ini ke pasaran gending ni, pasaran gending mungkin. Nah, jadi saya jual ni ke tengah saya jual tengah. Saya muka tuku tengah. Makan mon muka tuku baca a'udzu maka kun cuma muka tuku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka tuku. Ki zalitun ni kata kok deki hantar lemele ke sambian. Nah, ini saya kata burak-burak jadi pembeli padahal zalitun nikah akibat seandi tuku seaja gening tuku ni ke pekerja-pekerja pengkebo tuku ni ke pekerja-pekerja tuku ni ke men akibat akabai salah akibat akabai salah kita ngati juga si ke pasar mah. Si berangkat ke pasar tengah teh.
Ini kun cuma deki atre pasar. Saja ni saya beli apa tak oleh, saja saya beli apa tak oleh, saja saya beli apa tak oleh. Pas kun cuma oleh apa? Ya oleh dak lakon lagi. Oleh dak lakon. Kun atre pasar. Leng-leng di pasar. Jak lopai mau berangkat ke pasar banyak maus la haula wala quwata illa billahil ali. La haula wala quwata illa billahil ali. La haula wala quwata illa billahil ali. Ni kasi pertama urusan pasar mari ke lu tani ko sa kalancang bukanlah judul lah bukanlah oning gulaban banjir kapi ni ke bahwa zelitun ni ka senyambia orang-orang sebeda pasar kapi baik penjual atau pembeli apalagi cuman orang yang semacam refreshing kunyari nang seneng kunyari ngapungan nang pasar mereka ni ka bukan ikiba ban zalitun ikiba teti orang sisau dari Allah na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik awas zalitun mengka pasar awas zalitun. Pas nomor 2 tantar saja. Anak iblis boleh nyaman wathinun. 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 Anak iblis boleh nyaman wathin. Tugas napa wathin ni? Tugas wathin ni tantar saja bahwa sahibul musibat. Wathin ni kata tak lain tugas ngurusin orang-orang si kemusibaan wah. Ngurusi orang si kesongkanan, ngurusin orang si songkan, ngurusi orang si kesehatan, ngurusi orang si kecelakaan, ngurusi orang arwah-arwah urusin. Bisa pangki bi wathin ni kata. Pada remaki, tak ada saper, korang saper, tak saper. Si bisa nampanin musibah mampu. Si bisa nampanin musibah mampu. Banika orang-orang si saper. Tapi siapa si punya saper? Ya orang dia si nerima musibah ni keringan, nerima musibah ni kedemang. Si punya saper. Siapa sih punya sabar? Bahasan apa boleh ki? Bahasan boleh. Siapa sih punya sabar? Iya jadi ya sebenarnya ika sarang Allah. Siapa sih punya sabar? Ya jadi ya orang-orang sebenarnya ika sarang Allah. Siapa sih tak pati ika sarang Allah? Ya orang sih tak kok ni sabar kan ini. Orang pun punya sabar ika sarang Allah. Orang sih ni sabar ya tak ika sarang dia. Inna Allah ma'as sabirin. Orang-orang kepi Allah Ta'ala ni kenapa? Selalu asarang orang-orang si sabar. Nah, wathin ni kama. Wathin ni ki tugas kangkui. Orang si kemusibahan dia tak sabar. Orang si kemusibahan dia tak sabar. Di muka-muka sarang Allah Subhanahu wa taala satu. Para pencinta, para pendengar kau lihat 371 kain teh parengna teti orang-orang si sabar. Sabar. Sabar ngadepin perintah-perintah Allah. Sabar ngadepin larangan Allah. Sabar juga narimanin musibah-musibah dari Allah. Karena jawabuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celana selamat ni kejapon kimak ki. Pada ni sekoni ni. Kimalay pung sampung, malay temor karena gara-gara kun masalah siapa wathin itu, siapa wathin roa. Jangan wathin roa anak iblis tugas apa? Tugas ngurusin orang musibah. Benih masapur orang kesandi musibah. Mai lang sapur orang sandi musibah. Nah, celina kulaban panjenengan ni kemat selamat dari musibah ni teretan.
Celana mat selamat dari musibah cek pun kajing Nabi berdelema. Tambah boleh lah. Tina tadi bokon lah pasapar tadi merengaki. Cek lah Allah mun merengaki. Masa deki. Pada muter video isena cerita. Pas Allah terpotong maksudnya. Ini tak lebur mak. Tak nyampung ber. Pengajian ni kudu nyampung. Karena si akina si pengajian ni kan ate mak. Deki mun peke. Lah kon manusia ni peke gini. Lah kon manusia ni peke gini. Pas tu tireng sanga saya kau jago. Itu tireng sanga. Mereka jatuh tireng sanga. Ia bakun lesang anji tangan tang dihitung. Ada tung, ada dua, ada telok, ada empat, ada lima. Pas tu sanga, ia sanga apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata saja pencinta pendengar Qauliah 371 sebetan kula hormati. Di sempurna selamat. Ya pun kanya Nabi berdalema. Pertama al-ilmu. Muntro selamat aja butuh. Muntro selamat aja butuh. Muntro selamat apa kau andi ilmu. Ya. Sambian butuh katunya. Kau tu sambian andi ilmu. Sambian butuh ke akhirat. Pasti cuma nabak tak usah kau tak butuh. Butuh ke akhirat maksudnya butuh ontong akhirat. Butuh jembar akhirat. Butuh tak butuh menurusan akhirat. Pakun gendepak ke akhirat. Kenceng tak kenceng ke akhirat. Pakun depak ke akhirat. Suka tak suka. Pakun depak pakun depak. Tidak boleh tidak urusan akhirat. Tidak boleh tidak. Baparca aja. Terpais tok leban banyangan. Baparca aja. Manusia ini kata akhirat bukan lopot dari kata akhirat. Pasti. Cuma mun kuleban banyak kocak uman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Apa yang saya maksud keleban ngarepaki puto akhirat. Ngarepaki akhirat puto akhirat. Ia ngarepaki ontongah. Ngarepaki pocura. Ngarepaki senengah. Ngarepaki lebura. Ngarepaki pungana. Terus saya maksud. Nang akhirat. Fa'alaihi bil ilmi. Terus selamatan ng akhirat kutu kalaban ilmu. Terus selamatan ng dalam dunia kutu kalaban ilmu. Ilmu cak detireng putu. Ini kisah pertama. Si nomor dua. Wal ibadatu ban ibadah. Kaya ngai. Si pertama sempurna selamat ilmu. Nomor dua. Wal ibadatu ban ibadah. Menurut selamat cak cari-cari ibadah. Cak tengin-tengaki ibadah. Lebih-lebih solat selima waktu. Selebih-lebih solat selimang waktu jak jeceraki. Tuli ketiaki. Pokoknya mula urusan kus-pokus lah. Cek pongkoraki. Mun urusan kus-pokus ini cek pongkoraki. Cek pongkoraki. Tore ada aki. Ada aki masih bagus. Fastabiqul khairat. Ya pun ada dalam Al-Quran. Berlomba-lombalah. Benih berlomba-lomba. Kau harap main lomba-lomba alombaro. Fastabiqul khairat. Ya mengedepan akin maka ada akin mengepeting akin tak nginteng akin atas kebaikan. Dia masih pangki kebaikan justru itulah. Kebaikan itulah didahulukan maksudnya. Maka ada. Tak ekor pongkore. Jadi ibadah nomor setong ilmu kingain. Kajing Nabi nonton umat tadi seselamat. Ya pun kajing Nabi kotu putuh.
Kutu cek putu. Pandi ilmu nomor 2 ibadah. Nomor 3 warizqu minal halal. Dia. Warizqu minal halal. Ben rezeki si halal. Rezeki si halal. Rezeki si halal. Sehingga usahana cek berlebat dari si haram. Khususnya si usaha lebat kerja di pemerintahan, tolong pongkeba pemerintah sambian cek sampai napa akebei permasalahan yang dalam ekonomi sambian mun sampai napa nyampore usahana kalaban si haram cek sampai terutama tukang ngator-ngator proyek ya. Nah, saya enggak proyek gua cek angkui kemanfaatan kangkui kepentingan pribadi. Angkui kemanfaatan kangkui siapa kapi umat ruas nerema, siapa kapi umat ruas anik matakinna. Coba cetot dekarak kangkui kepentingan tibi arwah haram tak oleh. Arwah deki nyambi neraka ke keluarga. Nyambi neraka ke keluarga. Sedangkan kita orang-orang seiman, perintah sareng Gusti Allah, hu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga aban ya. Jaga aban, jaga keluargana, jaga nak binina, naron dari hal-hal sini akidah ke neraka. Dari hal-hal seperti sahabat pemasuk ke neraka. Ini kita termasuk. Tegang si haram. Aku laku si haram. Rezekin tina bah datang haram. Ya Allah. Karena aku laku jangan apa jang duha, salat duha. Doa na duha baca istiqamah manti. Allahumma inna duha duhauka wal bahauka wal jamal jamaluka. والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله يا الله منبي رزقتن قولي يا الله بدي langit patoronaki ya Allah wa in kana fil ardi munabi bade rezekitun qole ning bumi ya Allah fa akhrijhu pakeluaraki kata ya Allah wa in kana mu'siran fayassirhu mun bade rezekitun qole panika ya Allah malarat ya Allah malarat fayassirhu pakembangaki ya Allah pakembangaki wa in kana ba'idan mun bade recekitan kula panika jauh ya Allah faqarribhu pasmaaki ya Allah pasmaaki itu ani nyaman itu cila minta ke pangeran kata abdi ajarin ajenci pangeran ud'uni astajib lakum pangeran ajenci masa pangeran lopo cenci oh tak ada cerita nah muhal pangeran lopo cenci mustahil Allah taala lopo janji Allah taala sendi janji Allah Ta'ala sendiri janji, Allah Ta'ala saya kebaik janji. Allah Ta'ala laisa bidhallamin lil abid. Allah Ta'ala tak pernah zalim ke kebulan. Leban sambian kun saya kebaik zalim ke pangeran. Pangeran tak tahu zalim ke leban panjangan. Selagi Allah Ta'ala janji, pasti janji Allah panike bagi. Napa sih janji ki Allah? Nerima doa ku leban sambian. Ud'uni astajib lakum. Atu aban engkau nyampeun engkau nerima. Nah, mungkin lagi mun tepan abak puto rezeki na tao cek muncau pasama ya Allah manabiri rezeki tan ko lebade Malaysia tak langkong pakai Indonesia aki pangeran mun kurang semak ya Allah manabiri rezeki tan ko lebade Malaysia tak langkong pakai ama pakai compo aki ini kah pakai compo aki pada tengah kikatan kaula jadi pahpar cajaan kalako. Lako ni pasti. Kasap itu pasti. Tapi jebar jaja dulu ka pasti. Jebar jaja dulu kalako. Karena aban si lako ni kan bereng budi ya juna pangeran kan. Si Esaria. Tapi pentem leoning. Cek budi kamong kuna rezeki na sambian. Tapi pente ya Allah wa in kana ba'idan faqarribhu ya Allah. Manabi rezekitan ko le jauh pas maaki ya Allah man bi bade Malaysia pas maaki ya Allah si sampean terbalik wa in kana qariban fa ba'idhu
mun beda rezekitan kula semak pangeran pecawaki lah mangkat ke Malaysia. Mangkat ke Malaysia, semuanya maning iroma na ben keluarga na mangkat ke Jakarta. Coba onceng si Jakarta apa datang. Ya Allah, wa in kana fi Jakarta, malamun bada rezekitan kula bada Jakarta. Pasamaaki faqarribhu, pasamaaki ya Allah faqarribni. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Manabi bada rezekitan kula ni kecau bada Jakarta pasamaaki. Mun bade Malaysia apa sama aki, mun bade Saudi apa sama aki, mun bade apa sama aki. Mengajang kaji Nabi wa min sa'adatil mar'i an takuna arzaquhu fi watani. Termasuk sempur kauntongan na umat mun la rezekin na bade ning daerah na tibi. Engke. Jadi seemutasi ben pemerintah bagi bongke besi sabuk kecau-cau narwah. Si sebut ke polo-polo roh. Tapi tu aki mentar tu dia boleh ke daerah natibi. Karena barokana beda ning daerah natibi. Barokana rizki ni ke beda daerah natibi. Barokana rizki ni ke beda daerah natibi. Termantar sang Allah. Rezeki na beda ning daerah natibi. Ti dua aki wa in kana ba'idan faqarribhu. Muncau rezeki tan. Ya, mangga nama surat duha, mangga di lemare kauliah marin kauliah sudah setelah selesai pas wudu, mungkin tadi wudu, makin di wudu boleh, tajdidul wudu, wudu, hari wudu pas salat duha, baca doa nani, muntah di itu anak duha, minta ke kaula, kirim, nak lebat WA akin nabi, muntah di itu anak duha, WA akin. Kempang mungkin pun alat canggih mah tak syarat malah. Lah ketik ko lah. Bang. Kan gaya namanya bang. Kirim dong doa duhan. Kirim doa duha. Sepenting sampean bisa salat ben doa duha. Wa in kana haraman. Mun rezeki ten gauli ya Allah. Ternyata sudah tengah rezeki haram ya Allah. Fatahhirhu. Maka muka ajunan masociyah. Haram ni dianggap najis mah. Benih mahalal lah mak masociyah. Jadi Allah Taala dak remacelina masociyah. Rezeki silakan nyata haram. Ya ikan teh ewi mangira. Ikan teh berapa? Ikan teh halal. Mun lakar abak teteh kasih haram, maka abak jauh dari usaha-usaha si haram, pas teka tetian di usaha si halal. Senikah. Beni oleh ngicok roba halal mak. Beni bah oleh na korupsi roba halal. Beni oleh ngakan pesen rakyat roba halal. Beni bah oleh na nipo-nipo roba halal. Punten. Sebelum nana pasite pada Kaabah tu repen tak ada ke pangeran ya Allah rezeki tan ko rezeki tak baki mana bi sareng ajunan panggil bareng aki lebat usaha si haram tak langkong pasoci aki ya Allah pasoci aki ya Allah pasocongku bi Allah nik wa rizqu minal halal nika sumber selamat tan kajing Nabi pas sumber selamat boleh tan saja wasyukru ala nikmati nyokoren nikmat Allah mari nika bon. Nabi sekut dibahas setiap pagi soal sokon. Pas terakhir ni kasi abali. Kamun kuleban panjenengan soba aja tak gampang ikudain watin. Tukang ngurusin musibah ni tukang ngurusin musibah. Dalam benih ngurusin musibah selamat orang dari musibah. Tak apa selamat dari musibah, tak apa sabar orang tak selamat kalau ban musibah ni kita sabar. Tak sabar. Nah, si nomor 5 jabon tabung jabi sempurna selamat tak ada lain wasabru 'alal bala ban sabar atas musibah si sabar ngelakonin perintah Allah sabar tinggal larangan Allah sabar
nerima musibah dari Allah. Bahkan pun Allah ini dalam hadis qudsi, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i, man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'ma'i, wa lam yasbir ala bala'i, falyatlub rabban siwa'i." Mun ba'an tak nerima katang tak nerima katang hukum, tak nerima katang hukum, mun ba'an tak nerima katang hukum dan pangeran. Ben boleh ben tak syukur katang nikmat, ben pas ben tak sabar atas tang musibah, falyatlub rabban siwa'i, nyari pangeran lain, ben cak pangeran kangkok dan pangeran. Itondung ben pangeran. Itondung. So nyari pangeran lain, di menemu pangeran lain. Wong pangeran setong ilik kampulin. Paben pangeran itondung, mun tak anda ka hukum Allah, mun tak syukur ka nikmat-nikmat Allah, mun tak sabar atas nerima musibah dari Allah, ontur. Budal, ontur. Apa? Cek nyari pangeran lain, cek pangeran kangkok. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Wathin ni ka, wathin. Okay, beda waktu nanti, beda waktu. Mari wathin intarkah siapa? Zalitun, wathinun, laqusun. Allahumma salli ala Muhammad. Beda gangguan ni kah? Cering citau kula beda luar, saya nampak sepeda nak neng, sepeda nak bawang ya dan studio. Ada linger. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Termantar senumpak sepeda ki buru terselamat, tertak tabrak. Wa amma laqusun fa huwa sahibul majus, sahibus syirki. Ada beda sedabu sahibus syirki, beda ada buaki sahibul majus. Laqusun ni tentera saja tugas ni tidak lain nyambi orang ni hepatitis syirik. Nyambi orang ni keluar dari iman nah. Na'udzubillah ni pepaja ni kama ni lapus ni Masya Allah. Maka aku lihat ngacek dek kade dek keseteja jemaah kangku itu tiba banyak azikir dek Gusti Allah. Kimale anyar ni iman kula ban pancen dengan male tak gempang lakus ni kenyerang kula ban sambian. Male tak pangkempang lakus ni kenyerang aku leban sambian. Lakus ni kalau aku nak memusyrik aku leban sambian. Maka keluar dari iman maksudnya. Maka keluar dari iman. Ya bisa jadi memurtad ni, memurtad. Lakon siapa benar ya? Siapa lagi? Lakuski, lakon lakus ni ke memurtad ni. Memurtad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Berusaha mun sanya melakus nikah kalaban irulah. Kalaban apa? Kalaban cara ben politik ni. Cara ben politik. Dak ada aku leban panjangan orang Islam ni ke saya keluar dari Islam mah, saya keluar dari agama ni ke. Ni lakon lakus. Tu kesal lakus ni ke sahibus syirik. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik.
pas lencelen deki katinapa seanya mah lakus ni kenyerang kita kuleban panjenengan orang-orang Islam, orang-orang seiman. Tidak lain ni kia beneke iserangi melalui jalan kamurtaden. Jalan kamurtaden. Mun bicara soal kamurtaden ni lanceng mak. Cepon murtad ni ke senapa macam, beda telok macam ko ki. Murtad enjaan lambak ki ngaji ni langker. Lambak ki ngaji ni langker, kiai mulang murtad recong macam telok. Beda murtadnya mana murtad apa? Murtad i'tiqadat. Murtad i'tiqadat. Murtad i'tiqad. Beda murtad i'tiqad. Beda murtad i'tiqad, beda murtad af'alnya mana, beda murtad aqwalnya mana. Maksudnya ki beda murtad ni ka sita itemu orang utaban abu tahu aban ni keluar dari Islam karena akidah na sambian selopot, karena akidah na sambian si tak tepak, karena akidah na sambian selopot, akidah na sambian si tak tepak. Termasuk kitong gelaru lah contoh-contohna tak usah apojong buko ingat ka pangeran naro kan tahu kan benila ko na color kan lakon atin iti kate akidah na naro keluar dari Islam beda keluar dari iman na beda murtad fi'liyah murtad napa murtad lalakon na nyambi keluar dari Islam. Lalakon na keluar dari Islam. Lalakon na keluar dari Islam. Pas murtad qauli. Murtad qauli ni ke murtad se urusan banca oca ni sebenarnya ni. Ni sebenarnya banyak orang ni keluar dari agama, keluar dari iman, karena pengucapan ni lah. Kan kita pasti punya caca, tengah caca kontek, rumah caca. Minta pak kau sewaktu-waktu, minta pak kau sewaktu-waktu. Setan ke datang lakus deh. Kan saya enggak ya, saya enggak. Lakus deh nyerangan banak-banak sekontekan ni. Caca sekontekan ni saya enggak tengah. Dia tengin lakus sampai. Jadi banyak bicara. Terkadang di antara bicara-bicara nikah, saya tak diduga-duga, tak sangka bikuleban sampean akan menjadikan keluar dari iman, keluar dari Islam, ternyata keluar dari Islam. Ternyata keluar dari iman. Apa? Lakon lakus ni. Lakon lakus ni. Bahaya lakus ni. Ini kemencan kula paling bahaya ni kan. Mungkin zelitun nih. Zelitun kan urusan ban pasar. Untuk selamat dari zelitun jak ke pasaran. Buatin ni ke musibah. Urusan musibah. Untuk selamat takin banyak dari musibah. Selamat dari siapa deh? Dari watin ni banyak zikir Allah. Nah, lakus ni mak. Bahaya lakus ni. Lakus ini nyambi kuleban panjenengan tetireng murtad, tetireng nyimpang dari Islam, nyimpang dari iman. Iki akatia ya ruwalah. Mang kabedena Allah umpama. Allah beda ungku ya. Mang. Atau ban mang ka napa? Allahumma sholli ala Muhammad. Mang ka kautus sa kanjeng Nabi, masa ya Muhammad ropok yutus ongkuan dua tak kandana na. Kenapa terus nih? Mang ka bedena Quran. Mang atas bedena mun hari akhir, hari kiamat. Mang ka akhir, hari kiamat. Ini lakon-lakus kepini. Dikidar mau orang ni, ya Allah. Mang ka bedena swarga. Buktinya je mang ka bedena swarga malah ko celana neraka saya lakon ni. Jujukan mang ka bedena neraka. Buktinya tahu neraka itu ancaman,
Yang nyata kalau ban sampai na jalan lagi, kalian jalan ni masuk ke neraka. Nang tahun kurang barca aja ke neraka. Mang kekenceran, mang keseksaan. Lebih-lebih kalau ban panjenengan laki mang dak hal-hal pun apa silakan nyata-nyata saya ampun dah sepakati sareng ulama. Ni kapini lakon sapria, lakon lakus. Lebih-lebih ini kasih itikat nih, ini kasih itikat. Si dalam arti ini cecek bahaya nama. Tiang di arti mun tak tuli abali boleh kalau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak tuli syahadat mak. Lobar amal sikus-bagus nih mak. Karena kemurtadan ini akan menghapus amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik akan terhapus karena kemurtadan ini. Ingki. Tinggalkan cubaan tak terhapus. Kun bak cukus bagus saya terhapus. Saya mabudi boleh ya Allah. Abak saya lalong mapolong mulai lambat dan malarat. Mulai dari abak balik, mulai dari abak dari mukallaf long mapolong bagus. Cet ika kesangu, Ika belia swarga. Patemu tempas karena kemurtatan. Pasti ika belia swarga apa? Aga ya boleh lah ngomor lah lebat pak polo. Awak kenapa ngi? Saya belum mapolong mulai lambat lah tempas. Sedangkan abak ki akun pakun sama ni. Kasih fokus inggi, kasih coba juga inggi. Mun kasih coba inggi lah karena nyata-nyata cerkeng tatepo mama. Tulis asa pora ka Allah. Kadang lagi niat kare sebulan lagi niat. Niat. Kare sebulan lagi niat cakap aku tak benar. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Lain boleh sekocak murtad pengucap. Kotat mengucap ni kocak murtad pengucap ki cacan aro nyambi keluar dari agama. Cacan aro keluar nyambi Islam. Cacan aro keluar dari iman. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk kimu dila keluki karena kuleban panjangan odi bi halal bi haram ni. Ya cuma orang saya ngalal laki barang si haram. Barang haram ya halal laki. Wah itu halal itu. Justru sebaliknya yang halal diharamkan. Yang halal diharamkan. Si haram ipa halal, si halal ipa haram. Ini termasuk ocak-ocak silakan nyata-nyata yang bika murtadan ke kuleban pancingan. Tengate. Termasuk juga dan setuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Gempang cak ngocak. Si mun nyombraki rasa menghina, nginyi ka Allah, nginyi ka Nabi Muhammad, nginyi ka para sahabat, nginyi ka Al-Quran, nginyi ka Islam, nginyi ka huruf-huruf Al-Quran pun juga menjadikan murtad. Huruf yang ada di dalam Al-Quran, satu pun huruf muni cale, muni kenyi huruf nik. Rangorangin Al-Quran apa rokapi. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Rangorangin Al-Quran. Lecek kaki para rasul wa lecek ongguda karangan. Termasuk ron apa? Tengate. Mengkan ki lebaan berbicara, apa ini kudu tengate. Di dalam frekuensi boleh berbicara banyak. Siapa sih alarang? Cirkonte kemele TV. Antena mele TV. Kabel mele TV. Ya caca TV. Nah, waspadalah dengan caca itu. Waspadalah kuleban bengang kuleban caca. Ya, banyak ya toren bebas. Cuma kita harus kontrol. Mun tak kontrol, tak belajar nih sekoni kita kuleban caca. Tak kok itulah. Datang lakus. Datang lakus. Ikibah perkataan kuleban panjenengan, ikibah caca kuleban panjenengan. Kaku menyimpang dari agama, nyimpang dari keimanan kuleban panjenengan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kamu ketete manfaat, kamu ketete barakah. Selamataki abak dari zalitun, selamataki abak dari wathin, selamataki abak dari lakus nih kalakong. Kamu ke Allah apa yang kesekenan, apa yang pertolongan ka kuleban panjenengan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong dan kula supaya jadi orang yang zikir keajunan. Tolong dan kula supaya jadi orang yang syukur keajunan. Tolong dan kula supaya jadi orang yang fokus ngabdi taat keajunan.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak la tuwallina waliyan siwak waj'alna man yusari'u fi ridak la taj'alna man khalafa amraka wa 'asa. Subhanallah wal wakil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ij'alna wa zawjatana wa auladana minas salihin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma kfina syarral zalimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan 'amma. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan 'amma. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan 'amma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pencinta pendengar Aulia 371 sebutan hormati sekali ditadimi niki insyaallah lakun sampung pole waktona tor frekuensina sepada selalu berta kurang lebih dari ana sabora hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dal sing ada borok Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baca syar. Jung. Munduran. Taselep Jung. Barokah. Taselop korek. Taselop. Apa itu taselop? Capo matu Jung. Taselop. Capo matu ada. Apa? Begini. Pet lain. Bajung. Aja baju. Kemudian ke Subian. Non bajung. Ganti Kenapa? kui salon jer. Oh, engki. Saya ganti. Enga suara na anu din sampean Joni Iskandar bah ganti. Algojo. Ki Joni Iskandar tapi muntah kacamata. Oh, korek. Sofyan, assalamualaikum. Ini ke Pak Ki Sufyan beda sigit mendengarkan ini ganti. Tak keluar modulasi ke Sofyan, Anda hanya transmit tapi tidak keluar modulasi ganti. Gak dinto pengejim di kejung Supian nih ya tak metemu dulu sih ya Supian pedang palang coba nih ya coba saya ke pesawat ke ditekan-tekan begitu
Gunting. Mentah-mentah modulasi. Keset keluh. Gelung aja lecet. Suruh cabut pasang boleh Jung. Nyaut. Cabut pasang boleh ganti. Biasanya mau dinencung jet seni kabak keset. Tinggal tak odi cabut pasang boleh odi. Alhamdulillah. Jadi gue lecok mulai gila tak bambu pasang odi. Saya kamu Pak. Karena kalian tahu. Saya bakun ruh si berdua sekali saya dua orang jadi usah tema ke dalam bang nanti. Pun anu pikan ya, pun apa? Langsung saudara ke dalam bayi. Oh ya, saya buka bobu pak. Anak ponggu ni, aus naraga. Dan bajet mun anu neka, bajet elixir masa kagak anu apa? Konek apa? Cop-copan nasa. Jadi langsung saudara kaos kada lembi nanti. Lengser rek. Leras. Apa dah rumah anu? Begitu. Gimana ya? Dua median napa saya pun menjenengan berkelentur napa saya pertama kimun saya lentur nega langsung sarang konektor boleh kalian tahu karena pagi ada mana sarang keterangan nah ingki mas obangi gitu bang berapa jumlahnya nanti langsung tak transferkan gantilah ingki itu enggak lah mau tak sampai jari ini saya tak go besar kak pembelinya enggak penjual lah mau tak sampai jari ini jadi dikit badan apa langsung kocak aki was nanti cerai mana laki jadi keluar lo mau cerai mana bini nudubillah engki kadang cara corak arahnya kan dari kendeng makna midun nggak sah kan di jangan apa sih ketemu teman midun bang malah nemu baik kita deh bang kena tanya gini ke gue atau gini setelah nanti sudah siap ditransfer atau sudah ditransfer kembali bareng kaki gue lagi coba bareng kaki oning kesikit ki punten punten begitu gimana terlalu namong pas nih gampon oke nah apa nasi terlalu ini bang ongkirnya punten lancengnya ki Maka caca apa aku tanang dua lagi selajan aku mix selajan aku sekakal maimu gitu. Jangan mau mix pada sekakal jangan bisa gitu bang. Langsung gandeng ke dalam nanti. Kabel lelet boleh bagi. Masuk ke dalam mic neka kan. Langsung masuk ke mic neka begitu. Tapi kak mun tak nyoba kasih tujuh nih kabar aja. Mari boleh nyoba tahu di kan kasak kondensor bang. Itu kasak kondensor. Punten becek sih min mau di baterai nggak kak? Ada nggak ada tahu di pun ada baterai. Sebelum baterai aku tuh beli baterai nih. Kagak lu deh bang tanya mana? Nyari dinamik sebab apa tuh pekaan sekali itu tapi ini kenyaman sih bang maksudnya ya amunyi roh saya nih gak ganti lumayan maksudnya begitu ini bagusan ku tanang duga lagi nih apa sayang
Oh, sini ke nyaman ki bang ki membah mik mungkin sekali yang ku ya beri ika beli sosok seanu lo bang ya sosok ada lemak atau sosok berempui. Anu saos napa ngobengi dinamik malolo pamasok ka bedena ekstra miksi berejek-bejek nah. Maksud oh buang sepi karahi. Sobung baca saya panjenengan malaja. Si efek tagaula saya kira. Guru pambil yakin nah iya mangkan Pak. Jadi mata mau dinamik setepes ki. Setepes ingki ini ya. Gorek. Iki saya merek saya bagus nape saya nyaman Meter. Mon bikin dinamik coba masuk ekstra jong ngomplong nanti. Ikan salutina pedul majar. Ebur pa rongkang burung ganti. Lebur barongkang jar. Keramik ganti. Sajen malar. Boy. Rejen tan beri sepon dulu majar. Mare bula bon. Korban tung bon ngomplong bakun. Pasti suabi lor ya. Pendola dinamik burung. Monta tetap ini kok sangau ganti. Aduh, ini kau boleh baraja. Jadi yang saya kini tak ngerti bang. Ini saya kan dinamik sabar kadang dinamika ekstra mikro. Ini sabar kadang nasi pikir sa lobang kan. Korek. Engki enten bawa sa ekstra mikro ni ka. Kada lemah kotak kada bok ekstra mik. Engki kamu sih mau ngorongkong lengser gini kayak jadi cipon nampak ebunad mik kan dinamiknya kan benal perkalo bunga speaker kena nasi speaker kasakan pon kamu ada tengah ngorongkong ada tengah ngorongkong kimun sebab kena mikro bang ya usah bor kan sih gila ganti tak kabuak gitu Kanan kiri na jom tak nemu hawa aja udah mengerti dia bedo anu nawa dinamik mik punya tak kemiring agak ada jom mik ini kok mik pentul gua mik dinamik tak kuering agak na ngomplong jom tak lepas oh ini masuk akal pula ini maksudnya pinggir mangkan mik ni ka pinggir ka salau bang waraja beda kan mancing ni ya mulai tak ngomplong tadi ini aku tuh ekstra mik na beda na lubang-lubangi Kinintang ko lang pakunya mana bang coba ka ni kabeki bang coba ka kondensor bang kanggulan di kondensor na bang kondensor si bapak bang si suko telok bang kan buk ngedelem gurumunya kan gitu iki buk ngedelem iki coba saus kan di ngun sarana nyawa bateri dari magas oh pede cer bang meliaki bang anu bedenam mek sibah bede bateri na insyaallah lengseran di ngara bang tak yang kuiwa bede bawa benemejan bang beda nape ekstra mik se beda bateri na mek kok ekstra mik ya bodoh betin Tak tahu cacau nah. mik se beda bateri na ada bagian tok beda bagi bantok aja pun pak ini manto ada bentar on banto apa temong banto selesaiin dari kita tak bisa anu boleh mau sebantok nih ini kita baca kantor mah biasa tapi mau anu tak kok kehilangan kan Sesuatu. bedoringnya gini kan thank you Raja begitu ampun ini kalau mesenane kayak ki bang ki kelakong untuk Bang Sigit juga, Mbak Indah juga, yang lain juga. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera selalu bersama keluarga. Kelangkong, bergabungnya mulai tadi mulai jam 6 lah, istilahnya sampai sekarang. Ini bang, kelangkong bang, boleh juga berhindaran darat nih. Hah? Berhindaran darat, jadi kaula torna timin
motor selangkong dia demam bertemu lagi. Sedikit kabarin boleh cek kata kenapa. Satu putaran begitu. Langsung ngirim ben kalau dikit kan dik. Oke. Napa nih kapolsek coba? Kan kalau ulah itu kalau kesampean boleh mau meninggalkan gelanggang ini kalau untuk semuanya saya mohon diri dulu karena ada hindaran darat. Salam takdim untuk semuanya, tidak mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mak bodoh embel lah. Bang, nak kan nak senyerpis dia. Kafir, jazakallahu khair. Bodoh embel lah eta. Wabarakatuh. Begitu dan kalau juga tidak bisa melanjut hubungan negak berdebu kabak negak kan jauh lah menjelak bibir dah mulai gelak mendahului tidak bisa melanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mantar Allah saja nancung. Boleh. Tiga bak palang kok. Kabak lelak menjelak. Pak kabak ke boleh. Apa? Ya tak norok, Sir. Ya main kok saya nesel. Maksud tu. Belilah menjelak nesel. Tak kok lupa lah. Oh, tepat dia tak kau angkat lubang lebak na. Tepat. Tak nak ambil laki. Buat benih lagi nak buat nak buru. Tak pernah. Ngeding lah kena kuah, Sir. Benih laki nak kuah. Pentong diri nang kok. Ada masalah kan di. Tik. Lanjut kali ya Sel. Lanjut. Jangan bini na leng, bini na incung ya, Sir.